kera kabaye umuhanzi Ben ngira ngo mwamenye mw'itsinda rya Sauti Sol abenshi mwararikunze ndetse by'umwihariko mugenda mukunda ibihangano byabo. Uyu musore rero cyangwa se aho asigaye akora kahesoro akora indirimbo ku giti cye, ngira ngo murabizi yuko yagiye akorana indirimbo n'abahanzi bo mu Rwanda, urugero nk'umuhanzi Bruce Melody bakoranye indirimbo ndetse irenze imwe n'abandi bahanzi bagiye bakorana batandukanye muri Afurika by'umwihariko. Rero uyu muhanzi Ben akaba amaze igihe kirekire adacana uwaka n'umuhanzi Otile Brown. Ni amagambo yakomeje kugenda avugwa hanze, ariko na bamwe mu bakunda umuziki by'umwihariko umuziki wabo nabo bagenda babyemeza yuko abahanzi badacana uwaka. Uyu muhanzi Ben yagiye atangaza yuko hari ibyo atumvikanaho n'umuhanzi Otile Brown ndetse bigenda bifata indi ntera kugezaho noneho nta numwe ushobora guhurira n'undi kuri stage. Rero magingo ngaya umuhanzi Ben akaba yafashe umwanya agatangaza yuko amakimbirane yose yarafitanye n'umuhanzi Otile Brown yaba yashyizweho iherezo, ndetse anatangaza yuko magingo ngaya ari inshuti magara. Ngira ngo beef zikunda kuba mu bahanzi nkuko bisanzwe, ariko abenshi bagiye bavuga yuko tubundi beef wasangaga zibarizwa mu bahanzi ba hip hop, dore yuko hip hop kuva kera na kare kuva yatangira yabanje cyangwa se yagiyeho, ariko ugasanga ikurikiwe na beef, ugasanga abahanzi babiri ba hip hop ntibumvikana kubera impamvu ineye, ndetse bikaza no guca mu ndirimbo umwe akaba yatuka mugenzi we. Ati rero ntabwo twumva ukuntu abahanzi batarimba hip hop bashobora kugirana amakimbirane kugeza naho umwe atavugisha undi, ariko magingo ngaya uko umuziki w'isi ugenda ukura usanga beef zaramaje kurenga hip hop, noneho zikataka n'izindi njyana hatarimo hip hop gusa, ugasanga R&B, pop ndetse n'izindi, naho usanga beef zigiye zirimo. Gusa ikiza nuko uyu muhanzi Ben atangaza yuko magingo ngaya yamaje kwiyunga no yita umuvandimwe we Otile Brown, ndetse akaba yanavuze yuko magingo nta kibazo na kimwe mu buzima bwabo bafitanye, kandi byose ibyo bari bafitanye bamaje kubishyiraho umucyo. Umuziki utera imbere ari uko habayeho ubufatanye, ndetse umuziki utera imbere ari uko habayeho ubwumvikane. Iyi ngiyi ni tubice yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, ni mu gace twita Taratibu Update, aho twiza amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhuriye muri comment.